Image Paodam Miyang Tabiribasingbu Kurumzari, Nasi Maroiba Pau Pizari. Chama Kuntares Suba Manipur Police Ki Rising Day Thorom, Mukhyamantri N. Birena, Atul Mithung Oidana Pangthokre. Kangpok Pida Sabat Nute Kayal Hang Ima Market Honabi Matung Ina Sangakre. Loinana DYA Elang Kangpok Pi Amadi FC Lamjauna PYC Kairak Amasung KMSWC Kairakpu Maithiba Pikre. Pamuchakhana Bizari. Mukhyamantri Nongthombam Birena Haikre Matam Amada Miyamna Police Ubada Kinaramba Hangoinaramba Kaya Adu Masidi Laitre Miyamga Apaba Mari Thambadagi Police na Criminal Sing Amadi Samas Ki Mayokta Laiba Kaya Phagat Pangamle Wafamasi Manipur Police Ki Chahi Khudingi Pangthokpa Rising Day Thoram Kumsi Chahi Gi Oinasu Chama Kuntare Suba Rising Day Thoram Ahandu Manipur Rifles Ki Parade Ground da Pangthokpagi Athoiba Mithungi Warolda Mukhyamantri na Phongdokibani Mukhyamantri na makha taraduna police na ban blockade tawribasing yengduna lairoidabani leibak ngakpada sijinnaba nongma yeknabada pitokloidabani mob justice ki chanabi asi yarimakai tawroidabani masi aina yadaba amani nongmai humphumanga lokthokraga lalhobasingda piramba ekhogi moral asi asuki matik hangoiningaini santi lainaba hotnabada police ki achauba thodang lobadai mahakna makhadana phongdokpada police na prajaga marup mapang oina loinabadagi criminal kaya phagat pangamlibani Masima matam amadadi miyamna police ubada hangoinaramba kinaramba kaya adu ngasidi afaba mari asina lapna laikre haiki thorom maduda tongan ba police station sing amadi thoidokna singthaningai oina thabak tawbagi damak sugnu police ki osidasu award piduna ikaikumnaki loinana handaki metric parikhyada ahan bata kibi yaifabida sel amadi certificate piduna ikaikumnaki Tharumadu Saruk Yakiba Manipur Police ki Director General Police na Phongdokkibada Santi Lainaba Hotnabada Police na Khulai Kaya Fagatuna Miyoi Kaya Kanbangamle Drug Kaya Manghankre English Anita Tareki Mars Tagi Hausi Fauba Anti Social Oiba Thabak Tharom Kaya Laksinduna Drug Kaya Fagat Pangamle Kuchu Khulai Cham Humputara Fagat Pangambaga Loinana Nongmai Maru Lisinipan Subna Humputara Tare Recover Bangamle Haiki Manipur Police ki Chama Kuntares Suba Rising Day Gamari Lainana Ngasi More Police Station Amadi More Police ki IB Dasu Kendal Thanduna Thoram Pangthokre Chama Kuntares Suba Rising Day Asibu Palan Tawbo Oina More Police Station ge Gate Mamangda Kendal Lightning Tawduna Pangthoki Thoromaduda More Police ki OC Lekho Wi-Fi na media da Phongdoklakpada More Police ka Prajaga Achetpa Mari Thamduna More bu Santi Oina Lainanaba Hotnari Tungdasu lepa laitana hotnakigani More da lairiba CSO singnasu More Police ta pangba yaba mateng pangbiduna More bu santi oina thamnaba hotnaminasi haiba wafam kaya phongdoki tungda More da laiba paumi singa More Police ka achamba chaklen amasu chaminaki Maihorol dagi chathaduna laklaba kwak tanbagi thoram ngasi sana konungda hongnabi matung ina pangthokre Thorom asi Laishon Jinson Toduna Laibak Sida Fataba Laklaroi Haibagi Thazanabi Amagi
ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕ ꯍꯟꯕ ꯑꯦꯁ ꯀꯣꯟꯗꯣꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅ ꯅꯣꯡꯗꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯜ ꯍꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯗꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯣꯡꯗꯥ ꯂꯥꯏꯒꯤꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 1:10 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯃꯤꯇꯔ 600 ꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯂꯥꯍꯕꯥꯗ ꯕꯦꯡꯛ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯈꯥꯝꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯥꯔꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯐꯠ ꯀꯥꯔ MN06 LA0171 ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯝ ꯃꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯇꯔꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯗꯔ ꯍꯤꯜꯁ ADCꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯎꯈꯥꯂꯥꯟ ꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯐꯥꯜꯄꯤꯆꯣꯡ ꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯇꯦ ꯀꯥꯌꯜꯍꯥꯡ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯝꯆꯥꯛ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯀꯨꯜꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯦꯠ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯃꯨꯡ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯧ ꯃꯨꯂꯥꯝꯗ KGB-D ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯖꯇ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯍꯨꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ SP ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 30 ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯎꯐꯨꯜ ꯋꯥꯏꯐꯨꯜꯗ ꯐꯝꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯐꯔꯝꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯐꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ SDOꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯍꯥꯞꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ IT ꯔꯣꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥꯛ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯥꯔꯤ꯫ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯁꯤ꯫ ꯅꯧꯅ ꯁꯪꯒꯥꯔꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯄ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ Y ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ, TH ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ, L ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ, L ꯗꯤꯈꯣ, B ꯍꯪꯈꯜꯌꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ MLAꯁꯤꯡ, ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ADC ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯏꯪ 2018-19ꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ 10 ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 18ꯇ ꯂꯣꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ 4.53 ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯎꯈꯣ ꯇꯤꯟꯂꯦ ꯕꯥꯏꯐꯩꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯅ ꯚꯦꯟꯗꯔ 112ꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ 30, ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ 130 ꯂꯩ꯫ ꯕꯥꯊꯔꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ-ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯔ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯤꯖꯟ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯇꯔ ꯁꯟꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏ ꯚꯤꯖꯟ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯄꯥꯟꯆꯀꯨꯂꯥ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯊ EOCꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯠ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019-18 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯟ 1,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ꯫
ꯆꯥꯍꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯎꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯚꯤꯖꯟ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ. I came to your state few months back, and first time I have seen the black rice over here, and I think very few people in the world they know about this black rice, but it's good thing what you have in Manipur. I just would like to promote to all over the world. So first of all, I just would like to dedicate it to our country people. So my motive is to just to serve the healthy food to all the nation, and my slogan is only I can say to you, eat healthy, live healthy. You see, exactly I cannot tell you the quantity, but what you can say that all the marketplaces you will see the availability from the 1st of November. So after this inauguration of this black rice, Chaho black rice, and our target is for 2018-19 will be near about 1,000 ton, and then gradually we will increase it. Ngasi nungthil Jiri News Network JNN ki conference hall pangthokiba paugi mifam amada O Bisambo Singha President Jiribam District BDF Welfare Association na haikibada Jiribam da lariba BDF sing asi tha ahum rom tolop pithoktana laire masina maram oiraga lakliba October gi tang kunmanga fawgi manungda mari lainaba authority singna pithoktaba tarabadi mathang numit October 16 tagi post thadokduna mayum-mayumda hallagani haina paumishingda phungdoki. Ngasigi paugi mifam aduda KH Angauton Singha Treasurer L Santajit Singha Publicity Secretary Amadi L Norendra Singha Executive Member su sarukyaki. Tolop asi pithoktaba taragadi nonganba tang October ki tang 16 asidagi aikoi all Jiribam gi leiriba post leiriba PDF khudingmak aikoi post thaduaga aikoi tolop phangdri phawba yumda aikoi hallagani. India Government ki Ministry of Micro Small Medium Enterprises MSME na Forum of SC/ST Legislator and Parliamentarian ga khusamnaraga senduna hayeng Raj Bhavan gi Darbar Hall da National SC/ST Hub State Conclave pangthoklagani. Ngasi Hotel Imphal da pangthokpa paugi mifam amada Director Planning and Marketing NSICP Udaya Kumar na hai Thoramasi Landam Sida Lairiba SC/ST gi entrepreneur sing chakot hanaba amadi sothaduna lairiba entrepreneur sing da hena mating pangnaba pangthokadabani. Thoram Sida Landam Sida Laiba SC/ST gi entrepreneur sing amadi atai hiram siga mari lainaba Miyoi Singa Saruk Yabiu hayengi thoramda Manipur gi Governor Dr. Nazma A. Heptullah amadi CMN Birensu Saruk Yagani haiki. The three objectives of the hubs are: one is identify credible SC/ST entrepreneurs and also do the handholding so that government will be able to achieve the 4% procurement target from SC/ST community. Number two is, since they have a lot of limitations because of historical reasons, government felt actually they should be given world-class management techniques and support. Jiribam District ki Borovekra Subdivision ki Jagurador mafamdugi Hindu lining laisun chutpa miyamna Hindu singi senglaba mafam amani khanariba mafam asida nauna saba Mahavir Gad Jiribam Assembly Constituency ki MLA MD Asap Udina ngasi sangakre. Gad asi MLA gi local area development fund na sabani sangadringai gi mangwainana MLA Asap Udina Bhakta Singna Mahavir Gad ki Ironungda Thadanabagidama procession chatluraba matungda purakpa lairembi Durga gi murti bu taramna oki. Barak Circle gi mafam kayada irat uba Durga gi murti sing Mahavir Gata puraki. Durga Bhakta Singna mafamaduda nat ki jago isaina chingbagi thoramsu harau tayamna pangthoki. Miyam tinbaduda MLA Asap Udina miyamda magi maikaidagi miyamda yaifa paujal piraduna Durga Pujana achumba amasung dharma kaidabana Fatabasingbu joy tawi haibadu utli haiki. Lakliba matam singda Manipur miyambu thauna laina seba tawba ngamjanaba MLA na Durga Lairembibu khurumjaduna thaujani jaki loinana Barak Circle miyangi mafamdasu thauni jaki haiki. Amaromda Jiribam District ki Jiri Turelda All Jiribam Durga Puja Celebration Committee na senduna
Chahi khudingi leptana chatharakpa 31st M Kainahanbi Devi Memorial Men Hiyang Tournament 2018 amadi S Nambol Memorial Women Hiyang Tournament 2018 Team 13 na saruk yaduna ngasi pangthokre. Ngasi pangthokhiba tournament asida team amada miyoi 8 na saruk yaduna nupagi team 8 amadi nupigi team 2 na punna team 13 na saruk yaki. Tournament asida team khudingmakna magi team na ngamdaba yade khanduna yamna kanna sanaki. Nupagi team da Srikanta Das Kadamtala Juribam amadi Ranji Das Bakhal team A na winner amadi rana takre. Aduga nupigi team gi Binselu Moonlight Club team amadi Bakhal Forest Village team na makok matang takre. 31st M Kainahanbi Devi Memorial Men Hiyang Tournament 2018 asi Moirangtem Brajakanta Singhana mahaki apokpigi mingda kachabani aduga S Nambol Memorial Women Hiyang Tournament 2018 asina Sagol Sem Gopendra Singhana mahaki apokpagi mingda kachabani. Matam Sangna Communist Party of India Kakching Local Council gi member oiramba Mayanglambam Ojitna Thasigi Haukiba Tang Tara Tarukta Manung Matam Chadan Laikidabada Party na minute amat tumina leptuna awa phongdokre. Mayanglambam Ojit English Machamapan Marifumapan Party da Ming Chanduna Yauraktuna Mahaki Aroiba Mikup Hauba Party ki Wakhal Thadokidaba Achangba member amani Party ki Mamal Yamlaba comrade asina manung matam chadan laikidabada party members singna awaba phongdokpagi tharom ama laikidaba comrade ki yumda haukiba tang 13 ki nungthel pung mari tabada pangthokre. Awaba phongdokpa aduda saruk yakiba singna laikidabagi imung manunggi awabada su saruk yaduna laikidabagi atmana ishwargi manakta santi oina lairunaba thongjaki. Kakching Bazar Business Welfare Association gi Thousal Makhada Miyamgi Mifam ama lakliba tang 12 Nomaijingda Kakching Chumnangda lairiba representative of Lois Role gi auditorium da pangthoklagani hairi. Nungthil pung amadagi haugadaba mifam asida civil society organization sing amadi mipung khudimakna saruk yabiranaba Kakching Bazar Business Welfare Association gi secretary gi cherol asena paujalakli. Mifam asida semitlon fagat hanbada meeting tamduna working hour hingat hanabagi matangda khananainagani hairi. Maharashtra gi Sirdi da Pradhan Mantri Awas Yojana gi kana phanggadaba singda Prime Minister Narendra Modi na yum gi so singkhusanakre. Video conference ki khuthangda kanaba phangkraba miyoi singa wahong pakum PM Modi na taunakre. Scheme asigi makhada Maharashtra da yum lak 2.5 rom sakre ngasi ayukta PM Modi Sirdi da thunglaki. Sai Baba Mandir da mahakna puja ama tauki loinana Sri Sai Baba Samadhi gi chamarak subagi ningsing lupa gi senyeksu release tauki. Sri Sai Baba Santhan Trust ki tungan ba chakwat khongthang gi thabak sing paikhatpagi plaque amasu PM Modi na hangdoki. 10 megawatt solar project Darshan Q Complex Sri Sai Baba Knowledge Campus amasung Sai Srishti su PM Modi na launch tawkre. Kerala gi Sabarimala da leiba Lord Ayappa Temple da ngasi changnaba hotnakibi nupisingi manungda Kavita Jakal su amani temple adu dagi meter chaunga lapnabadagi nupising changhankidi karigumba nupising changhalabadi puja tawriba du tokani haina purohit makokna police da phongdoki. Kavita Jakal na haikibada mandir aduda changnaba kilometer 5 khongna lakhibani adubu meter chamagi arapada khamki. Chahi kunmari surabi Jakal Hyderabad ta laiba Mojo TV gi journalist amani mahak bulletproof jacket ama litli helmet amasu upki amadi policeman chahumna question duna thamki. Mandir aduda changhandriba fawba mahak hankiroi hairi. Mahapu Kerala gi Chief Minister Pinarayi Vijayan na support tawri security soidana pigani su haiki. Chahi cha kayadagi chahi taradagi yankai fawbada laibi nupisingbu mandir asida changhandana lakhibani handakta Supreme Court na athingba adu loktokibani. Sanabagi pau District Sports Association Kakching na senduna LYA Wangu Laifam Ground Wangu da chathariba 16 Kishore Kumar Memorial First Division League 2018 gi ngasi sanakiba ahanba match da DYA Elangkhang Popina PYC Kairakpu Panjal ahum anida thoikre.
मैच के अहानबा अमदी अनिसुबा पांजल अदु PYC के MD राज खान अमदी S युम्बेम बना मिनिट 13 अमदी 13 चनकी DYA के पांजल अहुम अदुना W सदानंदना मिनिट 13 E नीलकांतना फर्स्ट हाफ लोरपगी मिनिट 13 एडिशनल मिनिट अनि चटपदा अदुगा TH कृष्णकांतना मिनिट 13 चटपदा चनकी ngasi sanakhiba ani suba groundna FC lamjauna KMSWC kairapu panjal nipan amada maitiba pikre FC lamjau ge panjal sing adu L Kishan na match ki minute 13 nifutaret amadi yankai TH Prem Kumar na minute 38 kontra yankai taret amadi humpu amasung on goal oina KMSWC gi belana minute yankai taruk ta chanki KMSWC kaira ki panjal aduna belana match ki minute yankai ni tu chatpara chanki bani Cookie Student Organization Morena Senduna ngasi More Ward number 2 da laiba Galngam Lenthon Ground da KSO More amadi KSO Cycle anigi marakta friendly football exhibition match masanakre match adu KSO More amadi KSO Cycle anigi marakta afaba mari thamnabagidamagta sanakhiba exhibition match mani Exhibition match aduda KSO Cycle na panjil ani chanduna mai paki football exhibition match asegi makha chatharako oina anti drug abuse campaign committee More amadi More tribal union ani gi marakta friendly football match masu sanaki Maipo Soccer Youth Development Organization MSYDO na senduna chahi khudingi leptana chatharakpa taret suba 7-man soccer tournament 2018 ge winner RSC Laipung Tampakna winner oikre ngasi sanakhiba final match ta RSC Laipung Tampakna Kakching Lamkai New FC bu panjal ahum sunu da maitiba piduna tournament asegi winner oikebani ngasi sanakhiba match aduda RSC Laipung Tampaki JB Wangpolna minute 3 ta panjal ama TH tungsena minute 15 da aduga SS Moses na 15 suba minute ta panjal amamam chanki tournament asegi winner oikraba team da lupa lising nifu aduga runner oikraba team da lupa lising kontra kusanaki manipur gi tongan ba phong kaya dagi team humputaruk na saruk yaduna laiching maipo playground Tengnapol district da chatharakhiba tournament loisin bagi thorom aduda MK Kofom ACC member 4 Kangoi DCC na Tharomapu KSM Machiu ADC member 5 Rilam Center DCC na Athuba Mitung amasong Sergeant Menaisim Dangsawa ground training instructor Indian Air Force na akhanaba lengbirakpa oina saruk yaki aroibada maroiba pau mohna pijari Chama Kuntare Suba Manipur Police ke Rising Day Thorom Mukhyamantri N Birena Athul Mithung Oidana Pangthokre Kangpok Pida Sabat Nute Kayal Hang Ima Market Haunabi Mathung Ina Sangakre Loinana DYA Elang Kangpok Pi Amadi FC Lamjauna PYC Kairak amasung KMSWC Kairak pu Maithiba Pikre Ngasigidamagta di Paodam matang asida lojare miyeng tabiri basingbo amukaina kamjari